بله موسی احمد سروک دستگاه خیرخواهی بارزانی الاستودیو میوانیم نکک موسی بخیر هاتی براستی یعنی وقت کرده که روزهای کردستانیش کوبانی دبیجم دستی وسابه یعنی و تشتکی باش کریه هون وان آلیکاریان دگینن کدری سپاس بو هوا بو بدر فتاوى تشكري أبا واجبي ما براستي يعني أم جبوي روجافاي كردستاني أو بخاب أواي كي جشتي بو هر جهة كي كومروفاتي بتفيب آليكارية بيت أم خواب خدمات كارد زانين تايبتي جي جبوي وان جهان أو إنكو كردستاني تدابن جدس بيكا في روشي أو كوتشي بوي جناب سروک بارزانی ام راست پاردین کو او ممکن بید جدست ما بهت جبوی روش آوای کردستانه ام تقصیری نکین و ما دو آرمانج هبون براستی یا ای که او کسین کو بناچاری پنابری هرما کردستان بن او ممکن بید ام بوانا بکین لیا گرنگتر جوی او کو ام آلیکاریا بگینین روش آوای کردستانه هر وکو تجی دست بکی دا ایماجه پیدا کو ددمکی گلکی نزیک دا ما یکم کاروان آلیکاریان خبرت و ام چوینا حسکی و قامشلو و گرکی لگی تایبتیجی او جهن کو آورت دا کوم بون ما هول دا راست وان آلیکاریان بگهینین کاروان ما یکی جبوی 5000 مالباتان جبوی 25000 کس آلیکاریان خارنه آلیکاریان صحي دوشك بطني آف شير زاروكا طبيعي أو أليكاري السر داخوازيا رايدار ويدري وبتايبة تيجي هاي فاسورة كردي أو علاقات راست ما هي دجال ملت إخوال ويدري ما هو أليكاري السر داخوازيا وان آماده كربون وينهاجي كو بردواميا وان هي أم هميال دوف بتفين وانا آماده دكي اف بردوام اف آلیکاری بتأكيد يعني ما دروسا كده ما صوص دايك وحتى وانا بتفيت ما بيت أمي بردوان بي وكاروان ديجي دريدانا ده حفتيا بهت أمل سر مثلا بتفين زفستاني هرچند دوانا جيدا أسفنج وبطاني وخيفت و لايلوني سر خيفتا هبون لأم لسر صوبة وغاز أو آليتين خوا گرم کرنه ام لسر وانا کار دکین کچاوا وان پیتویا بو خلکی خوال ویدری آماده بکن یعنی دجهی خدایا کو ام سپاسیا خلکی خوای ویدری بکن کو براستی گلک آلیکار و خلق لفرد با آلیکار کک بله بالتأكيد يعني دست بكده أنها دلخوشی و از دبیجم یعنی تشتک چه بوایی دی پیتوی پندینا کرد کو ام رکلاما بکین یان هون کوم کرنا آلیکاریا دست پی بکین وقت روشک هوسا چه دبید یعنی دولمند ما کو جهه سپاسیا منه او بخوا پیوندیه به مواد کن و جمع دخوازن چه پیتویه ام آلیکاریا و بکین درمان ببورینه تزانی پیوستی آوان به درمان و حتی آنها درمان جوار شاندی کاروانه که تایبت یعنی کاروان دوی کاروان درمان بود بسپاسی و ما دیگل او میدیکا تنسیق کرده بود و دیسان و دی کاروان ایکی دیجی دا دو کامیون 4 تنی یعنی 8 تنین درمان هبون و دوی کاروان بهت جیدا هندک رخراوان سوز دایم هندک کمپانیان سوز دایم کو او درمانن گران بها ابتایبتی جبوی نخوشین دریش خاین دریش مدت درمان هبن چونکو یندی براستی پرانی او بون او انکو جبوی کارساتین لزگین هدبون آماده کرن لی ین وی جاره ام ترکیز لسرویه که دیکن کو او درمان بن او انکو جبوی نخوشین دریش خاین تین بکاره دستگاه ناف دولتی دوی وارد قط آلیکاریا ودکن یعنی جی اف آلیکاریا انکو هندشینن ين وانا ين كو بخاكم كرنا نا بالتأكيد دزجين نيف دولتي بتايبتيجي عندك رخراوين أمريكي ديال ما هاري كارن بشتيفانن جهة سباسية وبراستي ما دست بيكا كاري خدا يعني دوي حيامي كار كردنا خدا يعني ما محاولة كردية مصداقيتك باش چه بكين دناف برا خوا و دناف برا رخراوين هاري كار وحتى ولاتين هاري كاري بخشي دا يعني چندين
پروتوکۆلین هاوبەش هەبوونە دناوبەرە مە و دناوبەرە وان ڕێکخراواندا دناوبەرە مە و دناوبەرە وان دەوڵەتادا یعنی سیقەیەکە باش چێ بووە ji بۆی کارەساتên بڤی ئاوایی وەختێ چێ دەبن ئەو پەیوەندیە بمەڤە دکەن و ئەم چاوە ئالیکاریەوە بکەین هەرچەندە ئەو ئالیکاریên ku بۆمەتێن یعنی دجihê xwe de taybetî jî teekîdkirin ji ser axiftina cenabête wextê behs kirî ku em çawa mihawile bikein Kurdên me Kurdistaniyên me rêxrawên mirovî çi ku rastî ev rewşa ya rojekê niye û ew millet jî yani hejmara koçberên me evên ku li serê Kaniyê û li Girêspî û heta li Kobanê û li gundên dormandorên wan bajaroka jî aware bûî hejmara wan gelek zêde û evên hatiye vê dirê jî yani heta niha nêzîkî 187 kesan daxîlê Herêma Kurdistanê bûne yani ev hejmareka zêde ye û ew pêtiviyên wanên rojane hene yani neyên wextekî ne yan wextê ku tu navmaleka biçûk bi wana çê bikein konekî bi wana vedey meşakîlê wan bi vî awayî nayêne çareserkirin meşakîlên wan meşakîlên rojane ne yani me pêtivî bi alîkariyên berdewam hene vê ji li ber hindê jî em hêvî dikin ku xelkê me Kurdistaniyên me li dervey welatên Ewropa, Emerîka û heta dostên wan rêxrawên alîkarî bexşiyên mirovî piştîvan bin ji bo ku em bişên xizmeta vî xelkî bikin bi taybetî jî di hatina werzê zivistanê da ku pêtivî wan hêşta zêdetirin teekîd pêtivî piştîvaniyên zêdetir hene. Min niha jî got Birêz Musa Ehmed jî dibêje ji bo Kurdên me yên ku li derve dimînin yani li derveyê Kurdistanê dimînin alîkariyên ku dixwazin ji xelkê Rojavayê Kurdistanê re bişînin biriya dezgeha xêrxwaziya Barzanî bişînin hûn jî bi emanet bi selamet wê alîkariya ku hatiye şandin digihînin cilî wê. Heta wekû tiştekî meعنewî jî ji bo wan yani wextê em dibînin alîkariya wan heta çûna me bo Rojavayê Kurdistanê yani van awaran çend pêtivî bi alîkariyên însanî alîkariyên xarinê û pêtiviyên navmalê hene bi pêtivî bi layenê meعنewî jî heye bi rastî yani her alîkariyeke wan du layene ye hem layenê meعنewî û hem jî pêtiviyên wan rojane heta yani saziyên me wextê hevangiyeka baş peywendiyeka baş di navbera wan da hebîtin dîsan li rûyê meعنewî ve vî xelkî pêtivî bi layenê meعنewî jî heye heta wextê em dibînin meselen serokî hikûmetê seredana wan dike di kempa berderej da evê gelek va tiştane karîgeriya xwe heye yani em dibînin em di nava wan dayne ku milletê me li wê dirê çend pêtivî bi wan layenê meعنewî heye ku bi rastî gelek cara dibêjin ev ji bo me jinan û avê pêtivîtir e ew layenê meعنewî û êketiya we û harîkariya we û piştîvaniya we digel me û digel êkudû. Musa Ehmed serokê dezgeha xêrxwaziya Barzanî zor spas destê we sax be mala we ava. Destê we sax be gelek spas.